wato le li nao nei au ya kopo o pa fa mai so ya lupe o le tsanga la so nei mai o junior pati ni nei ya kopo e mai le bio anga le va ama va yusu na tawi mai ni wa pati junior pati mai fa so tai va un pesenga o ba si ka ko kama le pole oi ka kama pati ya songa ya junior pati kasi kalau Samoa tonga si mai no so swani mai angai mai no le mai ya kasi ke ka ka kia bolong yo lang bus so e po e maros e wale fa pe maro mas ko e kasi le fus oh se me no que difícil mo le fusi fa pena uri no mes pelo ah ei va ko me na ka un fusi mo pa uma o muni pa uma que o ku yo que va pe é que fusi me ai fa ya anga ya tutam fusu so ngai la folia lan swevo mo le am tele talung junior pati o fala no dioli ya kopo o fala no mu oi ole o pulo wale tuna e se oi vai ah vai si fa le ya mo so tuna ya Fingo foi dia ya kopo vai ya kopo de sanga kai e mo oi na ora de ya kopo la vale pati o la no pai tau tu ape foi na la pai lo fri de o pati apa o no lava o pa o fa ya ha ve o mo kuli va pa ka di se ko pa ke le va dia ko tu Kia fai me fa ke o tuna pati le ko ku de e te Daniel tai me pi pu ro de ki ki de e sa fa ka fa oi mana ye de so fa na dua me so o wala vai mo wala o kadin era pa mana yele kus angala di de mai sadi mai desi ya ko wa ko des bai sar kadi kau kawan di mau somel awak What is one of those boxes that you never back kaluan pau na vale ale le pau na vale ale pa que le pa do pau mas ele teve tudo aí aí não faz sala lance e fica com essa wala fer do ai mai ova assim ele os cai mo cair do uso se lá passei que sa bola se lá passei que ni usi da pat wallahi fala ah aí ele oi pa ko amenga pat yon men iya mare ma fa di bola di iya na ka do mo oh man o kia lo kia go now what's up for my ton vai ona pai na vita ngal pa ulen nei ya eli o Jakopo Poli mai ele te tu lunga Jakopo pa ulen nei una na mau nei le ngani Poli ma na me ko te fusula no he understands what's happened this is a crucial time on the world boxer you see that look at the seat the guy's been knocked out like 4 times. And the winner by knockout, ladies and gentlemen, the one and only Tuiātaga. Yeah. Iya ni, mana tak alung na, yalo na. and it should happen to come Tuiātaga, mai so le PJ Jakopo. Dia nak fiar fusuang na, fai tau nga. Ladies and gentlemen, this is your third professional bout.